Umuntu ubhizi kakhulu, umuntu uya-editha wenza amavidiyo, udwende ngapha, abanye bayariliza. Eyi, sibe isikhathi abariliza ngaso abantu kusathrendi yasemandaba. Right, la umenzi music. Kungamaphosti belokhu ewakhipha-ke ey'nsukwini ezedlule. Nedinje umuntu uyasithola isikhathi sokuwabheka, but now I have time. Ithini indaba? Bekuyi-21 hours ago ngesikhathi ngithola lesi sithombe lesi screenshot lapho esithi menze music 25 ikhava yethu yale msebenzi ozophuma namhlanje sizolala sonke sizinazo. Ngiyabonga ukubekezela, bekhulumela into yayizolo ukuthi kuyolalwa usukhona-ke umsebenzi-ke umenzile. Lapha-ke i-tracklist-ke lade irelease-ile-ke suke sithi ukubheka kancane ukuthi ime kanjani. La unumber 1 ithi ngisesibhedlela, number 2 unamagqubu, number 3 emathandweni, number 4 wesikhinkili, number 5 hamba-ke, number 6 tough time, number 7 ex ka-4 years, number 8 sinengcindezi, number 9 iyeke leyo ndaba, number 10 uyazenzisa, number 11 usibali, number 12 uzomthola, number 13 sesiqalile esikoleni or sayiqala esikoleni. Ngaze ngibhede ingoma emnandi kangaka. Sike siyizwe-ke emncintiswaneni or kuma-event i-perform. Number 14 inhliziyo, number 15 siponono. Isihloko se-album siyonke ithi-ke unamagqubu. Ngakho-ke lezi ngoma zi-right-ke zo-15 ziyamanejeka bafowethu mazingaka. Zingabi ningi kakhulu iy'ngoma ugcine ungasazi kwenzakalani. Koda-ke umenzi izolo bekhona into eseyibhala-ke ithi namanje nami ngisalindile ngokomthetho bekumele kushaye u-9 sezi-on izingoma. Ngisacela ukubekezelelwa belungu. Wona umsebenzi ukhona, sekusele ukuthi bawuveze. Ngiyathembisa angeke nizisole, nilinde into ekhona. #wesikhinkili. Right, u-9 bekhuluma u-9 wayizolo ku-9 PM-ke izolo nge-Friday, asazi ukuthi sezikhona online. By the time mina ngi-check-a-ke beyingakaveli-ke khona ku-YouTube. Okusho ukuthi lento-ke yokuthi iy'ngoma yihluphe uma yifakwa laphana iseseningi. Asazi ukuthi kushintshe yiphi i-system, nanokuthi-ke uma kunama-changes why bengatshelwa abaculi ukuthi ku-update-wa i-system or khona into ezenzakalayo. The way wenza ngakhona akujabulisi. Abantu okumele be-release umusic wabo uyadilaya. Nako-Spotify awuphumi nangesikhathi esifanayo njengoba usuphume ku-YouTube. Kuningi nje kuningi. Kuma-iTunes khona asazi ukuthi kuhamba kanjani, kodwa khona-ke into-ke engaqondani kahle hle uma kuze-ke emculweni wey'ngane zakwethu. So sizolindela-ke sonke-ke uma kunenye i-update-ke sizobuye sinitshele-ke sinazise ukuthi-ke kuhamba kanjani. Kodwa-ke umenzi-ke niyazi ukuthi i-album yakhe hit album iney'ngoma eziwu-13 or 14 ayenza last year ethi sizisiguge ihambe phambili unyaka wonke kuma-trending until kwaze kwaphela unyaka as a top album. Ney'ngoma zakhe ey'ningi ebeyiphefoma kuyona yonke indawo lapho ongacabanga khona, and futhi-ke yashaya i-gold, yashaya-ke ne-platinum esingakwazi-ke noma izoyishaya i-double platinum or seyayishaya asazi ukuthi-ke iy'namba asikwazi ukuthi basifezele, kodwa besizokwenza kube lula uma iy'namba beyivela. Kodwa yona-ke ngiyacabanga ukuthi i-platinum isiyishayile bakithi. Le ngoma phela inamandla kakhulu or le album ithi sizisiguge. Kodwa-ke besilindele-ke sithi amagqubu sibone ukuthi-ke azophuma nini. Nisakahle sesodibana okuzayo sesokhuluma ngolunye udaba khona la kwi-Indo Fast Futhi TV. Sale kahle.